die Präpositionen, die wir schon gewusst haben. Aber hier haben wir gesagt, dass die Namen von Ländern und Städten, die einen Artikel brauchen, benutzen benutzen Artikel und auch Präposition. Und auf dieser Stunde werden wir solche Übungen machen. Wir beginnen mit Übung im Arbeitsbuch. Diese Übung ist auf der Seite 37. Das ist Übung Nummer 4. Ergänzen Sie in, an oder nach und die Artikel, wenn nötig. Hier in dieser Übung stehen die Plätze, wo wir die Artikel ergänzen sollen. Ein Teil von A ist schon gegeben und lautet: gut, dass wir direkt am Meer ein Hotel gefunden haben. Warum am Meer? Christina, warum am Meer? Zato što se koristi za momentalno. Во кој падаш? Во датив. Датив. Нема движење, точно. Моментална локација. Меа е именка од кој род? Меа. Може. Средене. Das Меа. Das меа. А кратинката am е кратинка од кој предлог и кој определен член? Am. Am. Am е кратинка од предлогот an и определениот член dem. Ќе го запишам тоа дека am е еднакво на an плюс dem. Ајде сега и вториот дел да го дополниме, Христина. Ich mochte im Urlaub. Вториот дел да го дополниме. Да. Не го приметив тоа. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Da kann ich morgens schon ganz früh. Ganz früh. И на крај имаме глагол gehen. Во кој падаш ќе биде реченицата? Во датив или во акузатив? Во акузатив. Во акузатив, зошто? Затоа gehen, има движење. Има движење, точно така. Од кој род е именката Штранд? Штранд. Плажа. Den. An den. Од машки родот, точно. An den Strand gehen. Родот на именката е der Strand.
Падештото на реченицата е акузатив затоа што има глагол gehen кој што изразува движење. Да. Danke. Ајде Давид да се обиде бе. Ich möchte im Urlaub gern nach Venedig fahren. Зошто нах? Па Што е Венедиш? Имена? име на град. Име на град. А секогаш со имињата на градови и земји каде што немаме член, користиме нах кога сакаме да изразиме движење кон нив. Und weiter? Wir waren doch letztes Jahr erst Прво беше движење, а ова нема движење, значи ќе биде датив. Иако нема in Italien. Така е. In Italian. Тоа е затоа што се користи за земји кои се без член и означува место каде што веќе се наоѓаме или каде што сме биле. Одговара на прашањето во и го користиме во датив. И следната реченица. Ich würde lieber an die Nordseeküste fahren. Richtig. Ich würde lieber an die Nordseeküste fahren. Во кој падеше реченицата? Акузатив. An die Nordseeküste. Fahren. Заради Да, fahren е во акузатив. А зошто die Nordseeküste? Од кој е именката Nordseeküste? Од женски род. Женски, точно, ди. Затоа ќе остане an die Nordseeküste. Акузатив, движење. Прашањен збор во hin. Danke. Се, Христина, биtte. Schau mal, dieses Häuser stehen direkt am Fluss. Richtig, am Fluss. Das ist toll. Зошто am Fluss? Am Fluss ist затоа што реченицата во датив Така нема движење? нема движење. Тоа е директна локација. Да. Местоположба. И вториот дел од се. Ja, das finde ich auch. Bei uns in Bamberg gibt es das aber auch. Зошто in Bamberg? Зато се не знам, дека се користи за место. Така е. In се користи за градови кога означуваме локација каде што се наоѓаме. Претходно имавме нах, Венедиш, тоа го користиме со имиња исто на градови и земји, кога немаме член, а кога сакаме да изразиме движење. Значи in
за мирување, односно за точна локација каде што се наоѓаме, а nach за место каде што одиме. Данке, Христина. Де, Давид, bitte? Wann fliegst du denn in die USA? Да, зошто in die USA? Каде што е? Акузатив и е во множина. Така е, USA е во множина и користи определен член. Во акузатив die ќе остане die за множина, затоа е in die. И вториот дел? 15. Ich besuche eine Freundin in New York. Ich freue mich schon. Овде е во датив. Да, и бидејќи е само име на град, се додава in. Danke. Freizeit und Urlaub. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Die erste Übung, wohin oder wo? Und die zweite Übung, wo benutzt man ihn und wo auf? Ergänzen Sie die Nomen aus A mit Artikel. Das werden wir auch im Wortdokument machen. Bevor das machen wir A. Was ist richtig? Wohin oder wo? Den ersten Satz ist schon gegeben und lautet: Ich fahre gern in den Süden. So что in den Süden, Христина? Зошто wohin? Wohin? Зошто wohin? Затоа што јас на каде се оди? Како движење. Така, има движење. А што ни покажува движење? Фаре. Фаре. Така е, richtig. 2, Христина. Gestern sind wir im Wald spazieren gegangen. Добро. Зошто е во? За шпациран, за одење, шетање. Ако беше за шпацирен gehen, во сегашно време ако беше реченицата, тогаш ќе беше во hin. И ќе беше in den Wald. Меѓутоа, бидејќи во реченицата е во минато, Минато, дејството да. завршило, заради тоа ќе го употребиме во. Im Wald spazieren gegangen. Добро. 3, Давид. Ich möchte im Urlaub ins Gebirge fahren. Добро. Зошто акузатив? Па ins Gebirge fahren, патува во планина. Движење има, точно така, Да. заради фарен. Richtig. 4, Христина. Warst du schon einmal auf dieser Insel? Инзел. Insel? И сега зошто е датив?
Секогаш првата асоциација треба да ни биде дали глаголот изразува движење или не. Пошто е прашање. Не, нема врска. Нема движење. Варс ду. Си Си бил бил- ли на овој остров? Да, пошто Нема движење. Моментална Да. локација нема движење, заради тоа е во. Данка. 5. Давид. Bist du schon mal auf diesen Berg gestiegen? Добро, зошто сега во хин? Па заради gestiegen искачува. Така е, заради тоа што глаголот изразува движење. Ќе биде auf diesen Berg. Данке, 6, Христина. Ich war noch nie Ich war noch nie in einer Wüste. In in einer Wüste. einer Wüste. Richtig. Зошто во? Заради дека јас бев. Така е, нема движење. Да. Заради тоа. Ја, Данка. 7, Давид. Kommen wir gehen in dem Park? Не. Не. In den Park. Да, зошто? Зошто во хин? Па ген движење. Richtig. Ген изразува движење. Ме буна многу, не знам зошто, дем. Направивме минатиот пат. Не. Определен и неопределен член. Сме го работеле тоа во номинатив и во акузатив. Да. И во датив. Ден е во акузатив, дем е во датив. И убаво стојат горе прашањата во хин и во. Во хин е за акузатив. Да, знам, само ги немат совладано убаво. 8, Христина. Am Sonntag fahren wir aufs Land. Да, зошто aufs Land? Зошто во хин? За fahren. Така е, движење има. Така во движење. Точно така. И Давид 9. Деветото? Деветото, извини, да. Lass uns in die Berge fahren. Мисля дека In die Berge fahren, зошто акузатив? затоа што има движење. Движење, глаголот fahren изразува движење. Fahren. Така. Wo benutzt man in und wo auf? Ergänzen Sie die Nomen aus a mit Artikel. Das ist eine gute Übung. Wir können hier die Nomina mit den richtigen Präpositionen ergänzen. Das machen wir so. Hier wird in stehen und hier wird auf stehen. Во првата реченица има der Süden. Именките, да напоменеме, во оваа реченица, во оваа вежба ќе бидат во и номинатив. Auf die Insel.
Ајде третата сега, Христина, што ќе дополниме во табелата? In или auf? На под Б? Да, од третата реченица од што овие, дополниме, од да. Ich Од сега, третата реченица in да. или auf и именката во номинатив. Како би дошло? Ich möchte im Urlaub ins Gebirge fahren. Фарен. Бидејќи има ins, како ќе биде именката in? Само именката во номинатив. Како закочи? Ins. Од кој род е именката ако е ins? Ins, еве горе ќе го запишам. Ins е кратенка од предлогот in и определениот член das. Значи, што ќе дополнам во табелата? Das? Das Gebirge. Das Gebirge. Das Gebirge. Тоа е со in. Четвртата, Давид. Тоа е дополнета. Не е втората дополнета. Ајде втората. За Валт не е дополнета. Gestern sind wir im Wald. Der Wald. Der Wald, kei in или kei auf? Kei in. Kei in. Der Wald. Richtig. Четвртата, добро. Петата, Христина. Der Berg. Ja, der Berg, kei in или kei auf? Тоа ќе биде auf. Auf. Der Berg. Како забележавме дека е der, во акузатив пишува diese N. Тоа е формата за машкиот род. Кај шестата реченица, Давид. In einer Wüste. Die Wüste. Die Wüste. Каде, кај in или кај auf? Auf. Ne. Не. In. In die Wüste. Минатиот пат може и не го споменавме, за Küste знам, а за Wüste не сум сигурна. Wüste е пустина. Зибен, Христина? Park, der Park. Der Park. Der Park, kei in или кај auf?
In In wo der Park. in 8. David? Das Land. Das Land. Kei in или kei auf? Auf. Auf das Land. И дајте и тука кратенка. Aufs. Auf се кратенка од auf плюс das. Христина 9. Berge. Der Berge. Wo in In, ама дали ќе биде деа? die Planin умножи Планини во множина, така е. die Berge. Die Berge. Тука како подсетник, само плурал. Super. Es gibt auch weitere Abkürzungen wie diesen oben. Außer am, ins, aufs gibt es auch im, што е скратеница од in плюс dem. Потоа може да го сретнете и ans, кратенка од an плюс das. Потоа може да го сретнете zum, кратенка од zu плюс dem. Zur, кратенка од zu плюс der. Beim, кратенка од by плюс dem. Vom, кратенка од von плюс dem. Ins, го имаме. In плюс das. Aufs, aufs plus das и am, an plus dem. Gut, jetzt weiter. Auf der nächsten Seite, nächste Übung. Übung Nummer 6. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel, wo nötig. Hier haben wir keine Hilfe, ob diesen Sätzen im Dativ oder im Akkusativ sind. Wir sollen selbst ergänzen, wo Dativ oder wo Akkusativ ist und auch wenn es nötig ist, den Artikel zu ergänzen. A, denn A ist schon gegeben, aber B nicht. David, bitte lies den ersten Satz. Ова шестава, така? Шестата, да. Hallo Clara, wir sind gerade in Südfrankreich. In den Bergen beim Wandern. Super. So что in den Bergen. Во кој падаш? Реченицата. In den Bergen е датив. Датив, затоа што имаме моментално Множина. локација и именката Берген се во Берge е во датив. Richtig. Heide weiter, C und D. Auch Christina, bitte. Aber am Dienstag wollen wir Глаголот на крај е fahren. Така, nach Marcel. Nach Marcel
Küste. Hm. An der Küste fahren. А што има фарен не може да е датив, туку е во акузатив. Нема да биде деа, туку ќе биде Die Küste. така е, ќе биде an die Küste fahren. Затоа што реченицата е во акузатив. Да не беше во акузатив, ќе беше деа. Ќе беше во датив. Gut. David, F. Ne, E und F. Ich hoffe, das Wetter bleibt auch am Meer so schön wie hier im Gebirge. Добро, падеш. Име е во датив. Двете се во датив. Двете во датив, да. Затоа што нема движење. Имаме глагол bleiben, што значи останува. И го користиме во датив. Richtig? Weiter. Христина, bitte. G und H. Само како дојде за второво? Wie hier? Wie hier im Gebirge. Im, да. Dann kann ich den ganzen Tag am Така Strand am Strand liegen abends auch mal in auch mal in Disco gehen. In die Disco gehen. In die Am Strand liegen во датив, нема движење. In die Disco gehen, има движење, акузатив. Danke, weiter. David. I. Hier gibt's ja kein Nachtleben. Die Fahrt nach Frankreich hat ziemlich lang gedauert. Так, тука е nach, затоа што имаме имена земја, а означуваме и насока на патување кон Франција. Јот, Христина. Auf dem auf der Така е, auf der Autobahn war total viel Verkehr. Auf der Autobahn war total viel Verkehr. Добро, зошто der Autobahn? На автопатот. Акузатив или датив?
Во датив. Датив нема движење, а како гледаме дека нема движење? а, Со вар. Заради вар, така е. Заради вар. Ајде следната реченица со К за Давид. Naja, in den Ferien fahren eben alle in den Süden. Така е, in den Süden. Зошто? Акузатив, Зошто акузатив? дека има движење. Има движење. Според што го гледаме движењето? Але фарен патува. Патува, така е. А зошто ден? Од кој род е именката? Од машки род. Од машки род, затоа што страните на светот се секогаш именки од машки род. Зюден е југ и е страна на светот. Данке. L, M und N. Ќе ве прашав уште еднаш, ќе ве прекинев, извинете. Значи сите страни ќе бидат во машки род, така? Машки род, да. Добро. Ќе ги напишеме. Ајде прво да ја довршиме вежбата, па ќе ги напишеме страните на светот. Сите L, M и N за Христина. Христина? Wir haben in der Schweiz übernachtet. In der Schweiz übernachtet, richtig. Dativ нема движење. In einem Така? In einem sehr netten Hotel mitten Исто со in einen Park mit alten Bäumen. Ja. Целата реченица е во датив. Wir haben in der Schweiz übernachtet. In der Schweiz, затоа што е Швајцарија земја која што добива определен член. In einem sehr netten Hotel. Hotel, das Hotel, wo dativ das dem. Mitten in einem Park mit alten Bäumen. In einem Park. Dativ einem, затоа што парк е во машки род. Der Park. Himmelseinrichtungen. So. Himmelseinrichtungen. Страни на светот. Страните на светот во германскиот јазик имаат кратки и долги форми. Најважно од се е дека именките кои што означуваат страни на светот во германскиот јазик се секогаш именки од машки род.
Така имаме der Süden и кратката форма der Süd, југ. Потоа der Norden oder der Nord, kurz, die kurze Form, Sever. Der Osten и der Ost на македонски исток и der Westen der West, запад. И како најважно правило, именките што означуваат страни на светот, во германскиот јазик се секогаш именки од машки род, во заграда der. So. Und noch eine Übung. Diese Übung ist im Test. Das ist Übung Nummer 2 auf der Seite 40. Ferienende. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A ist schon gegeben. B und C macht David. Може и примерот да го прочиташ. Ich bin mit meinen Eltern nach Italien gefahren. Wir waren auf einem Campingplatz am Meer. War ganz okay. Зошто во датив? Бе во датив затоа што е wir waren. Опишуваме локација. Да. Нема движење, туку само локација на која што се наоѓаме. Данка, следниот одговор Христина. Wir fahren. Wie jedes Jahr in der Schweiz und haben Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Да. Целата реченица е во датив, затоа што нема движење. Имаме само моментална локација. Добро, понатаму. Einmal bin ich mit meinem Vater auch ins
ins Gebirge gefahren? Сега дали ќе биде ins, исто како она претходно шпацирен, gegangen. Im. Im. Планина. Зборам превод. Кој не ми текни превод на нешто, не можам да одредам како ити. Im Gebirge gefahren und wir sind auf einen hohen Berg gegangen. Акузатив или датив? Also Akkusativ. Не. Во оваа реченица се опишува каде се случило дејството. Не на каде се отишло, туку каде се случило дејството. Затоа ќе биде auf einem Auf hohen Berg gegangen. Да. Може и следната реченица за Давид да има исто еден поголем, две реченици. Може Христина и следната. Meine Schwester und ich waren nach Berlin. Не фарен. Не вози, туку бевме. Meine Schwester und ich waren in Berlin. Така. Die Stadt ist super. Така. И сега следниот одговор, Давид. Wir sind in die Türkei geflogen. Така. Zuerst waren wir im Süden. Така. Dann sind wir in den Norden gefahren. Така. Ich habe sogar ein bisschen Türkisch gelernt. Така. Im Süden Dativ, in den Norden Акузатив, дативот заради waren, моментална локација, а in den Norden се движиме кон таа насока, акузатив, gefahren, вози, заради И Туркај. Кај што in die Türkei to акузатив. Исто акузатив заради тоа што има глагол geflogen. Повторно летаме од едно кон друго место. Super. Damit sind wir jetzt fertig und wir können den Lernwortschatz aus der neuen Lektion jetzt sehen. Das ist auf der Seite 47. Nein, das nicht, sondern das. Lernwortschatz. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache? Wie immer, die Wörter sind in mehreren Kategorien geteilt. Heute haben wir 2 Kategorien. Eine ist 2 Gruppen. Eine ist die Gruppe Wetter und die zweite ist weitere wichtige Wörter. Hier schreiben wir Lernwortschatz Lektion 18.
Lern Wortschatz. Lektion 18. Nummer 1. Wetter, односно време. Прво именките во табела, а потоа и останатите зборови. Како и секогаш именките ги пишуваме во нивната форма во според род и нивната форма во множина. Ајде, првата именка Христина. Das Eis. Das Eis. Das Eis. Es gibt keine Pluralform. Das Eis на македонски На која страна е, извинете? 47. Мраз. Следната именка Давид. Das Gebiet. Das Gebiet. Im Plural. Die Gebiete. Die Gebiete. На македонски област. Христина Вајта. Die Hauptstadt. Die Hauptstadt. Die Hauptstädte. Städte. Die Städte. Ja. Die Hauptstadt. Die Hauptstädte. Главен град е Hauptstadt. Следното Давид. Професорски, само ако може пак да се напроти пола, не го дава. Нема проблем. Давид, следното. Die Hitze. Die Hitze. Im Plural. Es gibt keine Pluralform. Hitze, жештина. Окей. Христина Вајта. Die Jahreszeit. Die Jahreszeit im Plural. Die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten, richtig. Jahreszeit, годишно време. Исто како што кажавме за страните на светот. И сите именки кои што означуваат 4 се, кои што означуваат годишни времења во германскиот јазик, се секогаш именки од машки род. Der Winter, der Sommer, der Herbst, der Frühling. Давид Вајта. Die Kälte. Die Kälte. Kälte, es gibt auch keine Pluralform. На македонски студ. Христина Вајта. Der Kontinent. Ja. Die Kontinente. Ja. Der Kontinent. Die Kontinente. На македонски континент. Давид Вајта. Die Temperatur. Die Temperatur.
Im Plural? Die Temperaturen. Ja, die Temperatur. Die Temperaturen. Temperatur. Nach dieser Tabelle werden wir alle Kontinente mit dem Artikel schreiben und hier haben wir auch eine Regel. Weiter, Christina? Ja. Die Trockenheit. Die Trockenheit. Im Plural? Ja. Es gibt Die keine Pluralform. Ja, Trockenheit ist nur im Trockenheit. Singular. Trockenheit е суша. David, weiter. Der Tropfen. Der Tropfen. Im Plural? Истата форма. Die Tropfen. Die Tropfen. Der Tropfen е капка. Christina, was steht unter der Tropfen? Regentropfen. Der Der Regentropfen. Regentropfen. Und im Plural? Die Isto да, die Regentropfen. Regentropfen. Der Regentropfen, капка, дождь. David, weiter. Die Wärme. Die Wärme. Die Wärme. На македонски топлина. Danach kommen, ајде прво континенте. Вака под цртичка. Die Kontinente. Gut. Das Europa. Das Asien. Das Afrika. Das Nordamerika. Das Nordamerika. Das Südamerika. Das Australien. И еден исклучок. Значи сите континенти, освен Антарктик, е од женски род. Die Antarctics. Затоа и само ова ќе го обележам со црвена боја. Die Antarktis. Antarktis. Другите се сите именки од среден род. Jetzt kommen die Adjektive. Wie immer werden wir die Adjektive mit seinen Gegenteil schreiben. Ајде, првата придавка каде застанавме? Христина. Eisig. Eisig.
Айсих. Айсих. Айсих ќе значи ледено. Дали имаме тука? Да. Не. Спротивна овде придавка во овие што се наведени немаме. Спротивна придавка на придавката айсих може да биде придавката warm, што значи топла. Warm, топла. Давид, следната придавка? Feucht. Feucht. Feucht на македонски значи влажно. Спротивната придавка ја има во оваа листа е придавката трокен. Трокен, што на македонски значи суво. Христина? Heiß. Heiß. Heiß е жешко. Спротивната придавка ќе биде kalt. Ладно. Имавме горе Kälte. Имавме горе Hitze. Значи именката е Hitze, придавката е heiß. Именката е за сега за ова Kälte. Kälte, студ. Придавката ќе биде kalt. Студено. Давид? Hoch. Hoch. Hoch е висок. Спротивната придавка, ова се однесува нели на времето. Спротивната придавка ќе биде niedrig. Niedrig, низок. Niedrig. Ама ова е за времето, а пример кој ќе кажеме за некој е многу висок, како беше или некој е низок? Исто Исто? со hoch. Да. Само што за висина нема да биде niedrig, туку ќе биде hoch и klein oder hoch и kurz. Hoch, па тогаш ќе биде и niedrig. Ама не, ако е за големина, тогаш е klein и gross. Да, мал и голем. Мал и голем, ја. После hoch, па ете го долу го имаме niedrig. Ама еве пример да кажеме колку си висок. Или ќе му во буквален превод би дошло колку си голем. Да, може да биде и wie hoch bist du. Ама нема да го можам јас да кажем ich bin 180 Meter groß, а можам да кажам и ich bin 180 Meter hoch. Меѓутоа hoch повеќе се користи за згради, за објекти, а за луѓе повеќе се користи gross. Wie groß bist du? Добро. Следната ја имавме трокен, ја напишавме претходно. Ајде, Давид, после трокен. Typisch. Typisch. Следниве две придавки немаат директен спротивен пар. Typisch значи типичен.
И следната Митлер. Митлер е среден. Митлер среден. Das sind die Adjektive und jetzt kommen die Wörter aus der Gruppe weitere wichtige Wörter. Weitere wichtige Wörter. Други важни зборови. Hier haben wir jetzt nur Verben. Es gibt keine Nomina, keine Substantive. Првиот глагол, имаше израз, има именка. Една. Ама таа ќе ја ставиме како, да се глаголи добро, израз. Ausdrücke, изрази. Ајде, првиот израз, Давид. Овие што се десно горе, така? Лево долу. Глаголи се десно горе. Аха, Gegenteil, das Gegenteil. Да, после во заграда ќе го напишам. Das Gegenteil, ама имаме долу израз. Im Gegenteil. Така, im Gegenteil, како израз, Quatsch. и квач. Да, im Gegenteil значи напротив. Напротив. Во заграда ќе напишам дека именката das Gegenteil во множина die Gegenteile значи спротивност. А следниот израз квач значи глупости. Jetzt sehen wir die Verben. Ајде, првиот глагол Христина. Заедно со предлози се дадени глаголите. Urgeren, uva. Sie hat sich geärgert. Hat sich geärgert. Da. Sich ärgern über. Hat sich über geärgert. На македонски се лути за. И секогаш кога ќе го видиме sich ärgern über, треба да знаеме дека über го користиме со акузатив. Како ќе кажеш, Христина, се лутам за лошото време? Во презенс.
Како десира. Јас се лутам за лошото време. Ich Ich ärgere mich Ich ärgere mich über 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 das Wetter. über das schlechte Wetter. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Ќе дојде. Ich habe mich über dem Не, исто ќе си остане во Über? акузатив. Über das schlechte Wetter schlechte Wetter и на крај ge ge geärgert. Давид, следниот глагол. Denken an, hat gedacht. Denken an plus akkusativ hat gedacht an во датив. Ајде, реченица во презенс. Во сегашно време. Тој мисли на следниот одмор. Denkt Да. An den сега nächsten Urlaub или Nächsten Urlaub. Ајде оваа реченица во перфект. Hat an den nächsten Urlaub И на крај gedacht. Richtig. Gedacht. Ајде следниот глагол. Христина. Früh auf hat sich gefreut. Freut hat sich gefreut. Sich freuen auf. Sich freuen auf plus акузатив, а во датив, во перфект, hat sich
Gefreut auf. Ајде во сегашно време. Не ми го дава сега. Добро. Presens. Како ќе биде реченицата? Молам? Ајде, слободно. Добро, преводот што значеше? Да, не го напишав, се Ге. радува. А горе не напишав мисли на, а sich freuen се радува на. Ние се радуваме на викендот. Wir freuen Да, wir freuen. Wir freuen uns auf dem Wochenende. Auf das Wochenende. Auf das Wochenende. А може да биде и aufs Wochenende, како ќе биде оваа реченица во перфект? Wir haben uns auf das Wochenende gefreut. Gefreut, richtig. Wir haben auf das Wochenende gefreut. Давид, следниот глагол. Interessieren für sich, hat sich interessiert. Така, sich interessieren für, пак плюс акузатив. Sich, како стоеше тука, hat sich interessiert. Hat sich interessiert für, се интересира за, на македонски. Интересира за. Ајде, реченица во презенс. Право. Er interessiert sich für Fußball. Да, правилно е да биде für Fußball, ама јас ќе го напишам für den Fußball, за да се види акузативот. Инаку точно е да биде без член. По-добро изгледа кога е без член. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Hat sich für den Fußball interessiert. Так, hat sich für den Fußball interessiert. Ајде следниот глагол, Христина. Тоа повеќе е израз отколку што е глагол. Меѓутоа, ако има предлог. Ајде, Христина. Ja se извинувам. Lust haben auf, hat Lust gehabt. Lust haben auf, повторно плюс акузатив. Lust haben auf плюс акузатив.
Во перфект hat Lust gehabt. На македонски има желба за. Ајде сега како ќе поставиме на пример прашање. Имаш ли желба за сладолед? Сладолед. Айс. Сладолед е айс. Hast du Lust auf Eis? Das Eis. Auf ein Eis. Да. Како? Auf ein Eis. Зашто айс е од среден род? Како ќе биде оваа реченица во перфект? Ова прашање во перфект? Hast du Lust auf ein Eis gehabt? Така е. Hast du Lust auf ein Eis gehabt? Richtig. Ајде следниот глагол, Давид. Sprechen über mit du sprichst, er spricht, hat gesprochen. Sprechen. Sprechen. Имаме сега и über и mit. Два различни падежи. Sprechen über плюс акузатив, во заграда Sache, предмет, и sprechen, да го одвојам, mit плюс датив, а да ги напишам одделно, ај прво вака. Sprechen über плюс акузатив во за Sache, за предмет. Во перфект hat gesprochen über. Ајде сега прво за ова реченица, presens. Ова ќе напишам вака во преводот. Зборува за во заграда предмет. Зборува за во заграда предмет. Ајде, Давид. Ние зборуваме за времето. Wir sprechen über das Wetter. Über das Wetter. Richtig. И ова реченица во перфект. Wir haben über das Wetter gesprochen. Gesprochen. Richtig. Die zweite Präposition mit dem Verb sprechen. Mit плюс датив. Тогаш зборуваме за персон. Hat gesprochen mit. Зборува со, во заграда ќе напишам личност. Ајде, презенс. Христина. Една секунда само. Нема проблем. Истава рече. Не, сега треба да биде со мит. Со Да, да. личност. Може
Anna spricht mit ihrer Mutter, Mit ihrer, бидејќи е датив? ihrer Mutter. Добро, како ќе биде оваа реченица во перфект? Anna hat mit, така ќе биде, Да, hat mit. mit ihrer Mutter gesprochen. Да, Anna hat mit ihrer Mutter gesprochen. Richtig. Следното повторно, глаголе. Не е израз, глаголе. Ајде, Давид. Träumen von hat geträumt. Така, träumen von. Von, пак плюс датив. Hat geträumt von. Сонува за. Сонува за. Ајде, Давид, реченица во презенс. Träumt von einem neuen Auto. Einem neuen Auto. Sehr gut. Und dieser Satz im Perfekt? Hat von einem neuen Auto geträumt. Така. Hat von einem neuen Auto geträumt. Christina, weiter. Treffen mit sich, du triffst dich. Ова сето е заедно? Да. Тоа е затоа што глаголот е неправилен, затоа се го пишуваат со формите. Trifft sich, hat sich getroffen. Така. Sich treffen mit плюс датив во перфект hat sich getroffen mit. Се сретнува со е на македонски. Се сретнува со. Ајде сега пример во сегашно време. Истина? Една секунда. Нема проблем. Дали може вака? Ich treffe mich mit meiner Freundin. Meiner, super. Ich treffe mich mit meiner Freundin. Super. Ајде сега следната реченица во перфект. Ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Така, ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Super, sehr gut. David, weiter. Уште една.
Тоа е А. израз повеќе, меѓутоа исто е со предлог. Може. Zufrieden sein. Ова е така? Да, zufrieden sein Mit. Па нема во перфект. Zufrieden sein mit плюс датив. Во перфект ќе биде zufrieden gewesen ist gewesen, да, mit задоволен со. Задоволен со. Ајде пример за реченица во презенс. Er ist Добро. mit seinem neuen Auto zufrieden. Er ist mit seinem neuen Auto zufrieden, richtig? Und diesen Satz im Perfekt? Овде мислам не сам. Сега вака ќе биде овде ќе биде ist zufrieden gewesen mit. И помошниот го немам напишано затоа. Ist zufrieden gewesen mit. Ќе биде во перфект изразот. Ich zufrieden gewesen. Er ist mit seinem истото вака останува сега. Истото останува Тоа е датив. Auto zufrieden gewesen. Да. И имаме... А зошто не hat? Ме Затоа што збунил ти. глаголот sein гради перфект со самиот себе. Затоа е ist. Не е hat, туку е ist. Затоа што sein гради перфект со глаголот sein. Haben hat gehabt, а sein ist gewesen. Се формите на глаголите во перфект. Данке. Бите? И сега имаме уште два збора. Едниот е придавка, другиот е ќе го ставиме во изразите. Ајде прво да ја прочита Христина придавката. Weit. Тука ќе ја ставам горе, за да ја напишам со спротивен пар. Weit значи далечен или широк. Широк. Спротивната придавка е придавката на, што значи близок. А за тесен eng треба да биде. Eng, тесен. Ако имаме weit, далечен, широк, тогаш за широк спротивниот пар ќе биде eng, тесен. Eng, тесен. И тоа последниот збор Давид прочитај го, ќе го ставиме во изразите. Да. Normale Weise. Normala Weise. Normale Weise. Normala Weise на македонски ќе значи нормално.
Normalerweise. Какво запишам? Normalerweise, нормално или обично? Нормално или обично. Damit sind wir mit diesen Wörtern und Verben fertig. Das wir mit den Verben gemacht haben, ist eigentlich die Grammatik in der neuen Lektion. Aber wir machen das heute nicht, sondern wir gehen im Buch und mit Hilfe von diesen Wörtern in der Gruppe Wörter beschreiben wir die Fotos. Das ist auf der Seite jetzt so. Im Kursbuch Seite 99. Wir haben ein Foto und jeder von euch beschreibt einen Teil von dem Bild, von dem Foto. Den ersten Teil, der Mann auf dem Foto, beschreibt Christina. Christina, du kannst die Wörter aus der Tabelle von der Gruppe Wetter benutzen. Du kannst auch das Wetter auf dem Foto beschreiben. Bitte. Auf dem Bild sehe ich einen Mann. Das Wetter. Wie ist das Wetter auf dem Foto oder auf dem Bild? Das Wetter ist kalt. Und es ist, glaube ich, Winter. Es ist Winter. Es ist Winter, ja. For the man, the man is kalt. Уште за времето, wie ist das Wetter? Was können wir auch sagen? Welche Adjektive können wir benutzen, das Wetter zu beschreiben? Ist das warm? Nein, es ist kalt. Es ist kalt. Und? Was gibt es noch? Schnee. Und es Schnee. Es gibt und Schnee. Eis. Es ist eisig. Eisig. Es ist eisig. Wie sind die Temperaturen? Какви са температурите? Die Temperaturen sind nicht
ова niedrig, Ja, die Ni- Temperaturen sind niedrig. niedrig. Ja, Oder es gibt niedrige Temperaturen. да, ниски температури. Auf welchem Kontinent ist der Mann? На кој континент? Европа? Europa zum Beispiel. Ja. Europa. Europa. Ist es feucht oder trocken? Ist die Luft feucht oder trocken? Is fluid. Feucht. Is feucht. Die Luft ist feucht. The Luft ist feucht. Oder es gibt feuchte Luft. Danke. David, bitte beschreib den zweiten Teil von dem Bild. Was siehst du und wie sind die Temperaturen auf dem Bild? Auf dem Foto sehe ich eine Frau. Sie sitzt auf einem Stuhl am See. Das Wetter, ne. Da. Es Wetter ist ist sonnig und warm.